Laingut kibreu kelmen sau tang harian makawi ketrok kebalanya astet undongnya kalalej bantenra eki art ligi kali. Kani kejingjai tengkuk kali kalaja ha kejan miet jong kakatwe terik unai tung arajar arpuar ha kepor laish tengi ai ha kitan nyong po ha kesnong mau diang kebahap pok serok ba National Highway Bahenrio. Layo jingtip ba kani kejingja kalaja hadin undongnya jong ketrok theli kabadan number ML iwe pra iwe arsau. Kebelawan dikebenta jong ke Guwahati banik Shillong kalanya astet ba pedang kejing ter ulak ba akitan nyong po. Ha keba unongnya Shimlala asyuk bantek lakam ban ningkong lelit bantenra asyai kawai ka bolero pick up kebadan number ML Shpausi not pra Hendrio. Bat hadian 4 sekawai ketrok kebadan harut surok ba kebadan number UPRR 80 iwe Hendrio saunot. Laong bahagian ni kejingja langut kibreu gelmen sau berkentup unongnya jong ni ketrok teli nang ta unongnya jong ka bolero pick up bat unong bot jong ketrok ke belasak tenra nadien. Ya kini berok langut apen kit marmar shanong po civil hospital banyo kejing sumar ban nak liang gibor pulet ka nong po police traffic branch kidang penlong ya kejing tokit halor kini kejingja.